Ni iby'agaciro kuba wahisemo gukurikira The Quick Times News muri iki gicamunsi. Nkuzaniye amakuru utapfa gusanga ahandi. Perezida wa Repubulika ya Kongo Denis Sassou Nguesso yatangiye urugendo rw'akazi mu Rusiya rugamije gukomeza umubano w'ibihugu byombi. Ibindi muri uru ruzinduko ese nibiki baza kuganira na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin ndaje ndabikubwira. Naho perezida wa Korea ya ruguru Kim Jong Un yatangaje ko igihugu cye kizakomeza gushyigikira Uburusiya mu gimande zombi zemeje ko zigiye kurushaho gukaza umubano wa gisirikare hagati yazo. Ndaza no kubwira ku mirwano ikomeje mu gihugu cya Mali aho ingabo za leta zishyigikiwe n'Uburusiya zanganye n'imitwe yitwaje intwaro. Ndaza kukujyana mu myidagaduro hano mu Rwanda niyigaba Clement uzwi nka Discrema mu itangazamakuru kuri uyu munsi yari yajyanwe imbere y'ubutabera. Ndakubwira byinshi byari biri mu rubanza rwe. Ndi Bengoziana, iyi ni The Quick Times News. Wecyo usabwa no kujya aho hasi hari subscribe ugakandaho ubundi ibintu bigakomeza kugenda neza cyane. Mwaye ikaze. Perezida wa Repubulika ya Kongo Denis Sassou Nguesso yatangiye urugendo rw'akazi mu Burusiya rugamije gukomeza umubano w'ibihugu byombi. Amakuru aturuka mu nzego za leta agaragaza ko uru ruzinduko ruzibanda ku nzego zitandukanye zirimo ubufatanye mu bukungu, ingufu, umutekano ndetse n'iterambere ry'ibikorwa remezo. Uburusiya busanzwe bufite uruhare rukomeye mu bufatanye n'ibihugu byinshi bya Afurika cyane cyane mu bijyanye n'ingufu n'ubucuruzi. Ibi bituma uru ruzinduko rufatwa nk'intambwe ikomeye mu kongerera imbaraga umubano hagati y'ibihugu byombi. Biteganyijwe ko Perezida Denis Sassou Nguesso azagirana ibiganiro n'abayobozi bakuru b'Uburusiya aho bazarebera hamwe buryo bwo kwagura ubufatanye mu nzego zitandukanye. Abasesenguzi bavuga ko uruzinduko rushobora kugira ingaruka nziza ku bukungu bwa Kongo cyane cyane mu gukurura ishoramari no guteza imbere imishinga minini. Nanone kandi ruje mu gihe ibihugu byinshi bya Afurika bikomeje gushaka gufungura imiryango y'ubufatanye n'ibihugu bikomeye ku isi birimo n'Uburusiya. Nkuko rero itangazo ryanyuze ku rukuta rwa X rw'ibiro by'umukuru w'igihugu muri Repubulika ya Kongo bubyemeza yamaze kuba agera hano muri iki gihugu cy'Uburusiya. Aho tunyarukiye mu burengerazuba bwa Afurika, imirwano ikomeye irakomeje mu gihugu cya Mali aho ingabo za leta zishyigikiwe n'Uburusiya zihanganye mu n'imitwe yitwaje intwaro. Ku munsi wa kabiri w'iyi mirwano amakuru aturuka aho ibintu biri kubera agaragaza ko nubwo habaye ibitero bikomeye byagabwe n'imitwe irimo JNIM na FRA, ibirindiro byinshi bya gisirikare bikomeje kuguma mu maboko ya leta. Iyi mitwe yagerageje kugaba ibitero ku birindiro by'ingenzi ariko ingabo za Mali zagaragaje ko zikomeje kwihagararaho no kurinda ibice by'ingenzi by'iki gihugu. Abasesenguzi bavuga ko kuba ibirindiro bya gisirikare bikiri mu maboko ya leta ari ikimenyetso cy'uko ingabo za Mali zifite imbaraga nubwo zigihura n'ibibazo bikomeye by'umutekano. Ubufasha buva mu Burusiya bukomeje kugarukwaho cyane aho bivugwa ko ubufasha ingabo za Mali kongera ubushobozi mu guhangana n'iyi mitwe y'iterabwoba. Gusa iyi mirwano ikomeje gutuma abaturage benshi bagira impungenge ku mutekano wabo cyane cyane mu bice byibasirwa kenshi n'ibitero. Naho mu burasirazuba bwo hagati, perezida wa Korea ya ruguru Kim Jong Un yatangaje ko igihugu cye kizakomeza gushyigikira Uburusiya mu gimande zombi zemeje ko zigiye kurushaho gukaza umubano wa gisirikare hagati yabyo. Perezida wa Korea ya ruguru Kim Jong Un yatangaje ko igihugu cye kizakomeza gushyigikira iki gihugu. Ibi byatangajwe mu gihe impande zombi zikomeje kurushaho gukaza ubufatanye mu bya gisirikare, ibintu bikomeje gutuma ibihugu byinshi bikurikirana hafi yuko ibintu bihagaze. Ubufatanye hagati ya Korea ya ruguru n'Uburusiya so bwa none ariko muri iki gihe burimo kongerwa imbaraga cyane cyane mu rwego rw'umutekano n'igisirikare. Abasesenguzi mpuzamahanga bavuga ko iyo mikoranire ishobora kugira ingaruka zikomeye ku mutekano w'isi cyane cyane mu gihe hari ibindi bihugu bikomeye bikomeje kugira uruhare mu bibazo by'intambara zitandukanye. Kongera ubufatanye mu bya gisirikare hagati ya Korea ya ruguru n'Uburusiya bishobora gutuma impagarara ziyongera hagati y'ibihugu bikomeye ku isi. Naho tunyarukiye mu makuru ari kuvugwa mu myidagaduro,
urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwaburanishije urubanza ruregwamo umunyamakuru Niyigaba Clement uzwi nka DC Clement uregwa ibyaha birimo guteza imvururu cyangwa imudugararo muri rubanda, kurwanya ububasha bw'amategeko no gukubita cyangwa kugira urugomo abayobozi mu nzego za leta, rusaba kumurekura by'agateganyo. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko tariki ya 27 Werurwe 2026 itsinda ry'abakozi b'umurenge wa Jabana basuye uragiwe n'Imana Natore bareba uko ari gushyira mu bikorwa ibijyanye n'icyemezo yari yasabye cyo gusana inzu ye. Iryo tsinda ryasanze aho gusana ahubwo uragiwe n'Imana yari ari kubaka inyubako nshya igizwe n'ibyumba 4 by'amashuri atigeze asabira uruhushya. Bumugira inama yo kubahiriza ibyo yari yemerewe, byamusabye kandi gukuraho inyubako yari yongeyeho ku neza bitakorwa ibyo ari kubaka bikaba byasenwa byose. Ubuyobozi bwasubiyeyo kuwa 31 Werurwe 2026 kureba niba koko ibyo yasabwe yarabyubahirije, busanga atarabikoze. Ubuyobozi buhita bushaka abantu bo kubisenya. Ubushinjacyaha bwagaragaje ubwo bari gusenya iyo nzu uragiwe n'Imana yahamagaye umunyamakuru DC Clement wahise atangira kugumura abaturage babuza gusenya ayo mashuri. Ubushinjacyaha buvuga ko ibyo yanabifatanyije no kwifashisha imbuga nkoranyambaga zitandukanye mu kwibasira ubuyobozi. Hari abahandi yacikiye utuma twishima Budara, aho ni Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi, avuga ko urubyiruko rwawe ruzabaho rute ko agahinda kagiye kutwica. Ibyo n'ubundi ni byatangajwe na DC Clement. Uhagarariye ubushinjacyaha kandi yagaragaje ko DC Clement yanakoresheje amagambo agaragaza ko biri gukorwa bimeze nka jenoside. Niyigaba ngo yahise afata umuyobozi ushinzwe imyubakire mu murenge wa Jabana Mutangana Victoire aramuniga amucishaho ishati akizwa n'abapolisi. Nyuma yaho kandi Niyigaba ngo yafashe itafari amena ikirahure cy'imodoka Mutangana yari yahungishirijwemo acisha ukuboko, aho yamennye ashaka gufata uwo mu enjeniyeri w'umurenge. Yaje gufata amabuye atera kuri ya modoka ndetse asaba n'abaturage kumutera ingabo mu bitugu batera ubuyobozi amabuye kuko yavugaga amagambo atari meza yo kwangisha ubuyobozi abaturage. Ubushinjacyaha bugaragaza ko impamvu zikomeye zituma DC Clement akekwaho ibyaha zishingiye ku kuba yarangishije rubanda ubutegetsi buriho mu ruhame akoresheje imvugo zitari nziza ndetse akanatera n'imvururu mu baturage. Hari kandi kuba yarashishikarije abandi kwigomeka ku byo amategeko ateganya, yanga ko inyubako zikurwaho kandi zarubatswe bidakurikije amategeko, kuba yarakoreye urugomo umuyobozi ushinzwe imyubakire mu murenge, kuba yaranigishije umunyerondo igisate cya bloke sima, kuba yaramennyeho imodoka no kuba yarakomerekeje amagambo mabi ku butegetsi bw'igihugu. Bwanagaragaje kandi ko mu mabazwa ye Niyigaba Clement muratwihanganira yemeye ibyaha ndetse akanabisabira imbabazi cyane, akavuga ko iyo baza kuba barakurikije amategeko ibyo byose bitari kuba. Yavuga ko ibyo yakoze yabitewe n'umujinya kuko yari yafatanyije umushinga na uragiwe n'Imana, bityo ko yatekerezaga igihombo agize bigatuma akora ibyo yakoze. Bwanashingiye kandi ku mvugo z'abatangabuhamya batandukanye bari aho byabereye barimo umunyerondo watanze ikirego ndetse n'abandi. Bwagaragaje ko bushingiye kuri izo mpamvu busaba ko DC Clement yakurikiranwa afunzwe mu gihe cy'iminsi 30 mu gihe hagikorwa iperereza kuri ibyo byaha akurikiranweho. DC Clement yagaragaje ko aziranye na uragiwe n'Imana kuva kera kuko biganye mu mashuri yisumbuye, ariko batangiye gukorana muri 2023. Muri 2024 nibwo batangije ishuri aho DC Clement we yahembwaga hagera kuri miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi, bahera ku banyeshuri 50. Nyuma baje kwemeranya gufatanya ishoramari ko bifuzaga kwagura ishuri. Nyuma yo gusurwa na NESA bemeranya ko uragiwe n'Imana
azaha Clement 30% by'imigabane ariko nawe akazishyura miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda. DC Clement yagaragaje ko yafunzwe yaramaze kwishyura miliyoni 25 z'amafaranga y'u Rwanda kandi ko yari afatanyije ishoramari na uragiwe n'Imana. Yemeye ko bajya gusaba icyemezo cyo kubaka, basabye icyemezo cyo gusana aho kuvuga ko bagiye kubaka ibyumba bishya by'amashuri kuko aho ubutaka bwari buri hari mu buhinzi. DC Clement yagaragaje ko atigeze yitambika icyemezo cyo gusenya, ahubwo ko guhera kwa 27 Werurwe batangiye kwisenyera ndetse banemererwa iminsi 15 yo kuba bamaze gusenya. Kwa 31 Werurwe ushinzwe imyubakire yongeye kugaruka bababwira ko bari gusenya gahoro, yizanira abo kuhasenya ayo mashuri kandi bo bifuzaga ko nibura bikoresho bari bakoresheje bubaka byari no kwifashishwa nyuma. Marira menshi DC Clement yagaragaje ko yababajwe bikomeye no kubona umushinga wari umaze gutwara miliyoni 58 z'amafaranga y'u Rwanda uri gusenya. Yemeye ko yafashe Mutangana mu ijosi nyuma yo kumusenyera abitewe n'umujinya, ariko abaturage bakamufata bamubuza kugira icyo amutwara. Ku bijyanye no kumena ikirahure cy'imodoka yagaragaje ko atigeze akoresha ibuye nk'uko ubushinjacyaha bwabivuze. Yerekanye ko nyuma yo gufungwa yanasabye imbabazi abo yahemukiye barimo n'ushinzwe imyubakire mu murenge wa Jabana, ariko gitifu w'umurenge we yanze kumubabarira. Ku kijyanye no kwangisha ubutegetsi abaturage, Clement yavuze ko nta bundi buyobozi azi kuko yavutse mu mwaka wa 1996 bityo nta bundi yabugereranya nabwo. Yasabye ko urukiko rwategeka ko yakurikiranwa ari hanze kuko ari ubwa mbere yarakoze icyaha. Yabwiye urukiko kandi ko afite umuryango kandi baheruka kubyara impanga kuri ubu zifite amezi 7 ndetse n'umugore yagize uburwayi bw'umugongo. Yemereye urukiko kandi ko ashobora gutanga ingwate y'inzu afite mu Busanza ifite agaciro ka miliyoni 150 kandi ko n'ibindi yategekwa yabyubahiriza. Muri uru rubanza yunganiwe na Maître David Uwizeyimana na Maître Bayisabe Irene bifashishije ingingo z'amategeko mu kugaragaza ko uwo bunganira kurikiranwa adafunze. Libenga Oziana in the Quick Times News, turagushimira ko ukomeza kubana natwe. Wowe icyo usabwa no kujya hasi handitse subscribe ubundi ugakandaho tukajya dukomeza kubana. Mahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bibane namwe. Gahunda za The Quick Times News zikomeze zibanogere.